Hayi ke Zahambinsizwa abahlali Kwasalibongo. Sesizobuka ke manje idocumentary kaMenzi Ngubane abambiza ungups ngoba ubenza izinto zenzeke. Hayi ke sesizoyilina manje ukuthi sibone ukuthi kahle kahle kuphekweni lapha yana. Kodwa manje futhi bayasho ukuthi ungups ngokwakhe ubefuna ukuthi enze izinto zishube kodwa ke ngokukaNkulunkulu kwabe ukuthi uhlele ngendlela yakhe. Awukumeke bahlali ngize nasi story ukuthi kuzobe kwenzakalani kwidocumentary ekaNgups ekaMenzi. Ngicela ungakhohlwa ukusubscribe, like, ungifollow, wenze konke okufanele ukwenze. Ngizobe ngikulethela zona ngolimi lasekhaya. Ngiyanithanda bahlali. Documentary ekaMenzi Ngubane ebeyikade vele ilindele bayilinde abantu ngizothi bayilinde ngami bayilinde ngakho konke nje bayilindile ba relaxile bahleli phansi bayilindile idocumentary kaMenzi Ngubane ngoba uMenzi Ngubane ube celebrity ehloniphayo ezaziyo futhi aphinde ke shem kwayikona ukuthi kwaphikisana ke nempilo ube yi-actor kwi-generations washiya ke phela ke ngoba asikho lana emhlabeni forever. Ushiye ngoMarch mhla ka-13 nge-2021 wabeshaya ikhona ke naye ube neminyaka ewu-56. So asazi ukuthi ke utheme ihamba leya ndlela wasibheka yini emuva kodwa kuyakhombisa ukuthi khona akubhekile emuva ngikona ukuthi phela izinto ke noma zima ngazi ngizothi zima njani zima qembu obviously ziyenzeka vele bezenzeka noma esaphila naye kodwa uyazibona ukuthi zima qembu kodwa for iside lakheke phela ke uMenzi ubuye bubone ukuthi hayi ubeshubisa yena bethi mengenile endaweni vele kufike kushintshe vele angazi noma bekwenza ukuthi unamehlo amakhulu angeke ngazi kodwa nje ubefike enza umehluko endaweni. Umakoti wakhe ke bahlali usikelelwa ubekade zama ndlela zonke ephansi phezulu ngobenzela ukuthi at least idocumentary yakhe kuMenzi ayiphume nge-28 zika-August ngoba kuzobe kuyi-birthday yakhe. So uthi uyazama ndlela zonke ukuthi nje ahlanganise konke okumele kuhlangene ukuthi umyeni wakhe uyamazi ukuthi ubeyithanda icraft yakhe and enza show ukuthi uzokwenza show ukuthi iyaqhubekela phambili akayilahli legacy yakhe. Ufuna ukwenza show ukuthi konke kuhamba ngendlela izinto aziphambane njengoba kade busy usikelelwa ethi nabantwana bamkhumbula ubabwabo obvious vele kumele bemkhumbulile nje umuntu obekubaba bebehlale behleli naye. Uyasho ukuthi leli gens liyenzile izinto enkundleni zokuxhumana kumabona kude malithi nje malangena kufike kubonakala ukuthi le gens lingenile. So uthi ilegacy yakhe angeke azayilahle angazi kusho ukuthi unayo indlela azoyiqhubha ngayo ke usikelelwa. So ke usabeka ke usikelelo ukuthi akukakabi lula Nkosi yami even evukseni uvele afile ngathi Nkosi yami usazombona abuya kuthi lo muntu vele uhambile ngempela vele athothi vele uhambile. Hayi ke bahlali ke nomntwana wakhe entombazane kuthiwa vele ke uthi ngeke azayiyekela iligasi kababa wakhe uzoqhubeka nayo. Noma nguye lo mntwana ozoqhubeka nayo ayenzeke ngoba phela izobe kuyinto yasemndenini. So asazi noma uyena ozoqhubeka nayo yini ayenze asazi ke bahlali.
asithembeke ukuthi kodwa konke kuhamba kahle. Nomama abasinde abalulame emanxebeni. Siyazi ukuthi impela kwashaya kwazwela kusonke, kwashaya sazwela saphambana ngemiqondo, kodwa ke konke kuhlelwe emazulwini. Vele uNkulunkulu yena wazi ukuthi ekade enzani, and usakwenza namhlanje nakwabanye. So impilo vele ukuthi injalo, akujiki, isiphetho ileso, no matter what, kodwa isiphetho ileso. Ikona ukuthi sibhlungu masithe safika, manje afika lamanzi amnyama, lelifu elimnyama lanigubuzela. Yes, uswenda ukucasha, kodwa ke kuzothiwani, iyona impilo. Hayi-ke bahlali-ke, nami-ke ngicela ukwehlikela ngenzasi-ke ngoba nami ave ngibuye ngilande, ungafuna ukuthi ngibanjwe ozwaneni. Ngicela ukwehlela ngenzasi. Ningakhohlwa ukungisubscribela nokungilikela nokungifollowa njengenjwayelo-ke bathandwa bahlali, ngoba phela ngiyanithanda. Bye bye.